Кандай кылбагыла дейт. Жараткан Алланын кулу болуп жашагыла, Алланын нематынан пайдалангыла, Алла Таалага шүгүр кылгыла, Алла бергенинен туура пайдалангыла, бирөөнүн акысына кирип кетпе. Ошондуктан бир алым айткан экен, биз өзүбүздүн жашообуздун таржымалын жазайлы, бирөөнүн жашоосун окубайлы дейт экен. Өзүбүздүн жашообуздун таржыманын жакшынасын жазайлы. Эмне жазганыбыз эртеге окуйбуз, өзүбүздүкүн окуйбуз. Бирок башка бирөөнүкүн окубаңыз жашоосун. Не кереги бар? Ал өзү жазып атат, өзү окуйт ал. Ушакка кирип кеткенбиз тиягыначы. Экинчиси, ал жерде эч ким эстебейт дейт таразада. Экинчиси, пайгамбарыбыз айтат: "Инда татайру сухуф". Амал дептерлер берилгенде эч ким эстебейт. Амал дептерлер күндө урматтуу агайын мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, багымдат менен асырда периштелер кезек менен келип турат. Силердин кылган жакшы жаманыңарды жазып, Алланын алдына көтөрүп алып кетип турат. Тиякта жыйналып архив бар. Анын бардыгын өзүңүз көрөсүз, өзүңүз окуйсуз. Эч ким сизге зулумдук кылбайт. Алла Таала залым эмес. Кылган ишиңиз гана жазылынат, кылбаган ишиңиз жазылбайт туган. Gün сайын кимге 70 жыл өмүр берилди, кимге 80 жыл өмүр берилди. Ушунун ар бир күнү жазылат. Жакшы жаман, эмнени сүрөдүң, эмнени карадың, каяка бастың, кандай иш кылдың, бардыгы жазылат, Алланын алдына көтөрүлөт турганда. Ярфу амалул лейл кабла амалун нахар ва амалун нахар кабла амалул лейл. Кечки амалдар көтөрүлөт экен күндүздөн алдын, күндүзгүсү көтөрүлөт экен кечинден алдын. Эч калбайт тургандар. Кирамин катибин, периштелер келип жазып турат тургандар. Жалгыз болсоңуз да жазып турат. Видеокамера снимать этсин, тетпесин жазып турат. Эмнени жедиңиз, арамбы, адалбы жазып турат тургандар. Акнике менен кошулдуңузбу, арам менен кошулдуңузбу жазылып турат тургандар. Ушу кол таразадан алдабадыбы жазылып турат. Ушу тил бирөөгө жалган сүйлөдүбү, жала жаптыбы, ушак айттыбы жазылып турат. Же чын айттыбы, адилеттүү айттыбы, таза айттыбы жазылып турат. Агайын мусулман бир тууган. Үчүнчүсү, айында сырот көпүрөсү бар. Сырот көпүрөсү бар тугандар, көпүрөдөн өтөт. Дозоктун үстүнө коюп койгон сырот көпүрөсү. Ошодон өткөнгө чейин эч кимди эстебейт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Айша энебизге ыйлап атат. Айша энебиз ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлап атасың десе айтып атат. Үй бүлө бала чакаңыз эртеге кыямат күнү эстейсизби деп атат. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Эстебеймин, мен эмес, бирөө дагы эстебейт" дейт. Ал күнү нафси пайгамбарлар өзүм жаным деп калат экен, үй бүлөсү каякта. Пайгамбарлар өзүмдүн жаным деп калат экен, сиз биз ата эне бала чаканы эстеген аякта турсун тугандар. Аллахумма саллим деп калат экен. Я Алла, тынч өткөр. Ушул көпүрөдөн тынч өткөр. Сырот көпүрөсүнөн тынч өткөр деп калат экен тугандар. Мынандай күндөр алдыда бар. Мен азыр айтсам силерге жомок эмес бул. Бул жомок эмес. Биз азыр эненин ичинде кезинде аз аялыңыздар бар. Боюнда болсо ошондой балага бир нерсени айтсаңыз, ушу дүйнө ушундай бар. Бул жерде желмогуздар бар. Бул жерде ушундай жегиштер бар, жуткуштар бар деп айтсаңыз, күн деген бар, ай деген бар, аябай чоң десеңиз ишенеби бала? Эненин карындагы ичиндеги бала бул дүйнөгө чыкпастан туруп эч нерсени көрбөгөндө ишенбегендей, биз да бул дүйнөдөн кетпей бул дүйнөнүн ичинде жүрүп, ахиреттин ичи кандай экенин ушундай болуп атат да туугандар. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду бунун бардыгын. Kur'an'da Allah Teala ayet: "Vesari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha as-semawati vel ard uiddat lil muttaqin ellezine yunfikuna fi's-sarra ve'd-darra vel kâziminel gayz vel 'afina 'anil nas vallahu yuhibbul muhsinin." Sizler jarışkıla, jugurgülö, jarışkıla tez kayaka jaratkan Allah Taala'nın mağfirat geçirimdүүлүгүнө. Kaysi amaldan Allah geçirse oşogo jarışkıla, oşogo tezden gele, günölөрүңөрдөн тазаланып алгыla, Allah'dan geçirim сурап калгыla. Ölüm gelip kalıbasın, Allah aytpay gelet, kapısından gelet, bilgizbey gelet, kavar bermey gelet. Tünü gelet, gündüzü gelet, uktap atkanda gelet. Kursağı tokta gelet, gülüp atkanda gelet, tansaga tüşüp atkanda gelet, sajda kılıp atkanda gelet. Al gelgende aytpayt al. Toba kılıp kalgıla, Allah'dan geçirim сурап kalgıla. Ve cennetin şaşılgıla, jarışkıla. Emnege ушундай бейишке, анын туурасы 7 жер 7 асман. Ардуха самавати вал ард. Бейиштин туурасы 7 жер 7 асман. Узунунан жайсаңыз, бейиштин туурасы узунун Алла билет канча экен. Узунун Алла билет. Мына жер
birinci asmandын алдында, o bir çölde bir şakekti ırgıt ürseniz, vertolyot menен samolyot menен uçup barsanız, binokl menен daha tapпайсыз. Ушунчалык кичинекей. Birinci asmanda. Birinci asmanга чейин 500 жылдык сапар. Бул birinci asman, 7 жер менен биригип, экинчи асмандын алдында, ошол çölдөгү bir шакек окшоп калат турганда. Көзүңүзгө таппай кала турган, көрүнбөй турган шакек болуп калат. Казакстан çölüne барып, o самолеттон bir шакек ыргыт үрсеңиз, бинокль менен табасызбы? 10 километр бийиктиктен табасызбы самолет менен? Ушундай болуп калат, будан да кичине. Экинчи, үчүнчүдөн ал, ар бир асмандын аралыгы 500 жылдык сапар. 7-нчи асмандын алдында сапсен булардын баардыгы ушундай болуп калат. Ушунун баардыгын узунунан жая турган болсоңуз, бул бейиштин туурасы болот. Узуну Алла билет канча экен. Муса пайгамбарга Муса алейхиссалам сураган Алла Тааладан эң акыркы бейишке кирген кишинин канча бейиш берилет деди да. Канчалык чоңдук берилет деди. Бардыгы бейишке киргизгенден кийин ага айтылат экен бейишке кир дейт экен да. Ол эң акыркы кире турган кишиге. Айтат экен, адамдар бардыгын даражаларын алып алыптыр, бейишти ээлеп алыптыр. Биз да айтабыз го, жерлерди басып алыптыр, алып алыптыр, мага эч жер тийбей калыптыр, 1 метрде квадрат жок деп. Ал да ошондой деп ойлогонго, анан аны киргизип туруп, сен разы болосуңбу дейт. Канча десе, бу дүйнөнүн бардык башкарган ушуну бадышасы ушунчалык сага бейиш берейин дейт. Алла, разы болбой анан эмне? Демек, ушул дүйнөнүн канча чоң болсо ушунчалык бейиш берет экен дагы. Андан кийин Алла Таала айткан: "Лакадалик ва мислуху ва мислуху ва мислуху ва мислуху". Ушундан 5 эсе чоң дейт экен. Мына жерден 5 ушундай жер болсо, Фиджи, Япониядан тартып, мына жагы кайсы аркысы, наркы, Чили, Пили, Америкасын бардыгын кошсо, ушундайдан 5 бейиш берет экен. Ушундайдан чоңдон 5-өнү берет экен. 5-нчисинде айтыптыр: "Фаякулу фил хамиса радайту рабби". О Алла, мен буга разымын дейт экен. Разы болбой кайгырасың аны. Ушунча чоң берип атса, анда дейт экен Алла Таала: "Фаякулу хада лака ва ашрату амталихи". Бул эле эмес, ундан дагы 10 эсе көбөйтөм дейт экен. 5 10го көбөйтсө канча болот? 50. Бу дүйнөдөн 50 эсе чоң. Bir rivayette 10 есе чоң, bir rivayette 50 есе чоң берет экен бул бейиште турганда. Бул 50 эсе раваху Муслим, Муслим шарифте келип атат, мына ушул хадис турганда. Бейиште текеберчилик жок. Бейиште бири-бирин көрө албастык жок. Ал жердеги bir inna fil jannati shajaratan yasiru raqib al-jawad al-mudammar sari'u 100 sanatin ma yaqta'u hadi. Beyişte bir darak, birle darak. Al darakta тапталган ат, гүлүк атты чаба турган болсоңуз, ошонун көлөкөсүндө 100 жыл жүгүрөт экен дагы, 100 жылда да басып бүтпөйт экен. Мына. Bir subhanallah, бейиштен bir дарак өсөт. Alhamdulillah desеңиz, бейиштен bir дарак тигилет. Кимге? Сиздин бейишиңизге, башка бирөөнүкүнө эмес. Аллаху акбар desеңиз, бейиштен bir дарак тигилет. Кимге? Сизге, башка бирөөгө эмес. Башка бирөөгө эмес. Демек, мынаке, бул жерде туруп Алла Таала эмне үчүн бизди жаратты? Бейишке даярдануу үчүн жаратты тугандар. Бейишке даярданайлы, күн сайын даярданайлы. Ошон үчүн жаратты Алла Субханаху ва Таала. Кайсы амал тозок алып бара турган болсо, андан сактанайлы, андан сактанайлы. Bir hadis, Anas radhiyallahu anhudan келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү бу дүйнөдө бейишке кире турган ыймандуу адам эң жашоосу оор, кыйын болгон адамды алып келет экен. Өмүр бою ачка, өмүр бою ооруда, өмүр бою кыйынчылыкта. Бу дүйнөдө бечара ушундай бир рахат көргөн эмес. Ошону алып келет экен дагы, эмне кылат экен? Ю'та би ашаддин нас бу'сан мин ахлил жанна. Кыйналганы. Бейишке bir киргизип туруп чыгарат экен. Дагы сурайт экен: "Сен кыйынчылык көрдүңбү? Ачарчылык көрдүңбү? Оору көрдүңбү?" десе, "Аллага ант, кыйынчылык көргөн эмесмин" деп антышет экен. Кудум ошондой тозок бара турган бу дүйнөдө эң Алла Таала неемат берген, өмүр берген ага, ден соолук берген, бала чака берген, ырыскы берген, жыргалчылык берген, өмүр бою бир дагы ооруган эмес. Канча деген небере чебере бар. Бирок кандай? Аллага шүгүр кылган эмес, ыйман келтирген эмес. Дозокко бара турган инсан, ошону алып кел деген, алып келип туруп, дозокко бир салып туруп чыгарат экен дагы. Сен бир жакшылык көрдүң десе, ант. Алла затыңа ант ичем, жакшылык көргөн жокмун дейт экен да мына.
Жақшылық көрген жоқпын дейді екен. Жақшылық көрген жоқпын дейді. Урматтуу туғандар, бейішке ең бірінші дарвазасын тақылдата тұрған Мұхаммад алейхиссалам пайғамбарымыз кірмейінше бір дағы пайғамбар кірмейді. Мұхаммад алейхиссалам үмметі кірмейінше бір дағы үммет кірмейді дейді. Біз өзі бақтылы адамбыз, біз сүйінсек болады, қуансақ болады. Мұхаммад алейхиссаламның үмметі болып қалыппыз. Ең ақырқы жаралуда бейішке кіруде ең бірінші. Ең ақырқы келіп тұр, бірінші кіріп атауыз. Аз очередке тұрып қалсаңыз білесіз бе? Ең ақырында келдіңіздағы VIP менен бірінші өтіп кетсеңіз қандай болады? Ертеге бейіште дағы ұшындай бұл үммет келеді. Бардық пайғамбарлардың үмметі бар. 124 мың азы көп пайғамбарлардың әр бірінің ұшындай сапы болады туғандар. Ошоның бардығын қаратып тұрып, 124 мыңның бардығын қаратып тұрып, Мұхаммад алейхиссаламның үмметі кіріп кететкен, да бейішке? 120 сап болады. Қиямат күні 120 сап болады. Ошоның 80 сапы Мұхаммад алейхиссаламның үмметі болады. Қалған 40 сапы бардық пайғамбарлардық болады туғандар. Мына. Біз бұл дүниедегі болған бір нәрсесіне, шу дүниенің кішіне нәрсесіне соғыш болып отады. Дүниеге ұшы қандай 1 метр жер үшін адамдар қанын төгіп атышады. Bir kişine buyum için sottaşıp birbirinin qamatып, öldürgenge çeyin barıp atады. Бұл не? Dünya Allah'ın aldığında бұл çirkeyдің qanatınçalıqtағы qadırı жоқ туғандар. Bunun için uruşa тұрған, соғыша тұрған, қан төге тұрған нәрсе емес. Бейіштің bir жа бар ғой, жадағы жип болады. Ошол жип. Жиптің басы дүниенің бардық басынан чоңырақ. Егерде бейіштің bir елі тамшысын шығарып отырған болса, океанға таштапса, тұзды океандардың барды татты болып қалады. Ошондой эле дозоқтың бір тамшысын шығарып қойса, аламда жашоо болбой барды күйүп жоқ болып қалады. Ағайын мұсылман бір туғандар, жаратқан Алла Таала барыбызды дозоқтан сақтасын. Барыбызды бейішке Алла Таалам өзі нәсіп қылып бейішке кіргізсін. Бейіште ең улуу Алланың неаматы, Алла Тааланың разычылығы, жана Алла Тааланың дидары деп айтылынат. Бардығын бергенден кейін дағы берейме дегенде бейіштіктер айтаткен, я Алла, бардық нәрсені бердің, емне қалды дейткен. Ана Алла Таалана мен сілерге разычылығымды түшіремін, мен сілерге разымын, еш қачан наразы болбоймын дегенде, бұл рахат, бұл сезімді көргенде бейіштіктер есінен кетіп қалады екен бір қанша жыл туғандар. Алла Таалам өзінің дидарын көрсеткенде бардық нәрсе ұмытылып қалады екен. Жаратқан Алла Таала барыбызға разычылығын бейішін берсін туғандар. Наразычылық дозоғынан сақтасын. Келіңіздер, мына бейіш даярдалған. Ким үшін? Тақвалар үшін. Алар ким дегенде? Қайырымдылық қылғандар, ачусын басқандар, ачусын жұтқандар, адамдарды кечиргендер, жана адамдардың жакшылык кылгандар дейт. Келіңіздер, егерде бейішке барабыз десек, анда Алла Таалам берген малдан юнфиқуна фиссарра ва дарра, Алланын жолуна киши сарптай жүрөйлү, ачуубузду басайлы, ачуубузду жутайлы, бейиштик болобуз туғандар. Ачуубузду жутсак, адамдарды кечирсек, бейиштик болобуз туғандар. Жана адамдарга ихсан кылып, жакшылык кылып, пайда берип, рахат жеткирсек, иншаалла бейиштик болобуз. Алла Таала баарыбызды бейиштен жай берген болсун, дозогунан сактаган болсун. Ва ахиру давана анил хамду